का कलर है सेम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको। और आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी फिर से दिल्ली पे जो मैंने लहंगा खरीदे हैं। आज मैं आप लोगों को मेरे लहंगा का स्टोरी बताऊंगी कि कैसे मैंने लहंगा कहाँ से खरीदा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि मेरे रिसेप्शन में जो मैंने पहना था वो मैंने कहाँ से लिए। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कैसे वो लहंगा ढूंढा और कैसे वो लहंगा मैंने फाइनल किया। तो जब हम दिल्ली पे थे तभी मैंने ये लहंगा खरीद लिए थे। तो वहाँ पे मैंने चांदनी चौक पे ये लहंगा खरीदी थी। तो मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ वहाँ पे। तो जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ ये बहुत पहले ही वीडियो किया हुआ था। तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ और इस यहाँ पे मैं रियांग पे बात कर रही हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि मैं यहाँ पे सबटाइटल डालूँ। अभी नहीं, बट मैं धीरे धीरे डालने की कोशिश करूँगी। और जहाँ तक हो सके आई होप आप लोग समझेंगे मेरे सिचुएशन को। और अभी के लिए इतना ही, बस आप लोग मेरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए। और अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस वगैरह है लहंगा को लेके या फिर चांदनी चौक को लेके, तो आप लोग कमेंट कीजिए नीचे में। मतलब जितना पॉसिबल हो सके मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगी या फिर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी ज़रूर। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक करना मत भूलिए। तो प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखते रहिएगा ज़रूर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इनके नाइगरे तीन नाना आइनी सीन्स काम होगाना चीन जिला निजानी सातों तोंगो तिनके नाइथौमा तो हाँ इनछिंदिले मस्त के नाइथौमा आपको फाथा थागे मस्त के तोंगो इनके तीनी नि ब्लॉक है बाले आंग आइनी तीनी लहंगा नाइनी थानाय उची इनके उसका थामो अब उयां था इनके तीनी लहंगा नाइन थानाय के तीनी चीन पारो को तोनाय चीन लोगे इनके तीनी के बारे चांदनी चौक इनके तेके हॉस खास ये के हा जागा तो आरो जुं थांगनाय थांगे नाइलेने माक माक्रै इनके नांगनो फा आइनि भिडियो आं नांगनो फ्रो तोनाय माक नाय जुं माक नाय जान जा थांग माक जागाव थां माक माय थाव या नांगनो पा डिटेलि तोनाय इनके नाय तोनि पाया सा आइ ब्लॉग ना इनके बाय बाय वे हाय डायरेक्ट थांगे फनोसिया नांगनो दो तानि बाय बाय बाय। Finally, chúng tôi đã xuất hiện ở metro station. Insinyong nó có cái máy học mi, ra một hôm máy cha bia, có chung hôm máy cha bia, không biết cái khách cái máy học cái đó cái. Chúng tôi cần cha là cái nào máy đó, mà máy lên mà sẽ giờ phụ rồi, nó fast food rồi mà yêu nó kiểu cái vậy cái. Every station nó body cái đó nó cái abo nó chúng chỉ sẽ cha là cái nào, cha phải à cái gì, chúng thằng này lên này, cái. Chỉ ni abo mà tao incident metro ni incident cái chúng nó sẽ mà foreigners rồi hiện nay khana ke phata jila ni ye bung nó dekhe nai xiaomi thoi ya photos la khau bim bus kang ba ta ya sa kan noi thotong kha pura nung bai ma ta sa 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 bai foreigner ding gai no foreigner ma fi khang da no bung nó sam na ha na foreigner dekhe bung pha ke behave ke tu ni ye ke aw no ke ta ke chung cha la ga na sa cha ba ya ko phata thai na no pu ya no tao phải trùng tao với một sao lại mấy có phải hả tao cha chọc lên bài mòn sao phải hả mày đi đúng không sao cái năm Yang một tổng nó mới không giả. So finally chúng ta xuất hiện rồi chị tung ngắm brụ bang mò nụ mò vậy trên không hình khóc thoa này ra chim pá bông phải xíu bao giờ bông tây năng này chúng nó thì ní cái tạo thang như này cái na mày nó mày à cái hay có cái bộ goli đó chúng này cái hạt đồ cái chỗ hậu cái tính cái tạo tê goli đó hạt này cái à thang như này cả để mày nó mày à bắt đầu xí à bắt tí ní nó confirm cái khối nạm á giá khi cái này cái tí nó bay tí nạm mà giá khi cái này Leo must get all. Nur to hang cái chứ. Tao baba. Này đi giang rồi không? Online. Này nó
봐봐. 잡으러 학가 오셨어. 아무 땡스 잡으라. Online video này nó nổi lên. Này cứ à cái băng mà xe. Nụ khơi cái băng mà nụ khả bắt đam không ta. Chúng ta học hay cái hạt rồi, chắc cái chọc là chăn sẽ bay lại. ब्राइडल देखना है Cái này, mặc kia cô. Bác khẩu tay mồm một chặt thì nản không? Mình hi mới cả man này. Đi xem man được rồi. हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा मैं यही लेंगे ढूंढ रहा था बड़ी देर से हाँ हाँ. Nhưng mà được, vẫn sáng. Và sắp xong ăn đồ. वेडिंग कब है मैम Chúng có phút lăng này. Bố khẽ ăn tàu try khéo món này đi bố. Tàu là chỉ là phút mấy nhận ha. Bố khẽ cái hạt try khéo rồi, inke chúng khẽ bố pin cái hạt này thọ tụi mình inke tàu khẽ cái bố try khéo đi tự mó. Bố có chúng try khéo này này. Nào này thọ này đi confirm nhá cô tàu to. Cái phút nó bố ní bằng tàu là bố mặt tàu lan thao này. Bridesmaid वाला ला सब काम करो. Sumpah na. कोई नहीं दिखा देंगे ये उसी का कलर है सेम पिंक है ये रेड है But मतलब एक बार पहन के देखना कोई ना नहीं सेट. पहन के दिखा देंगे Em này thôi. Pink đẹp là sáng vậy. Muslim đâu phải. Omo kisa pink nó omo kisa dark. Omo से pink है. Pink है. दिखाऊं ये ऐसे खड़े रहते हैं Magenta dah mah. Dia botak ke sana belum. Ya aku mau orang. Pink enggak. Kamu setiap naik tuh tunggu lagi. लाइट ऑन Red है वो किसा red है वो. पिक्स मत लेना मैम हाँ? नहीं इसमें ही ले लूँगी. ये कैमरा में कैसे लगेगी? नहीं. है दो पैसे कमाल तो होगी तुझे तो बेचे का 250 300 निकाल दो नहीं भी क्या Chúng tao khai công ha zaga thang bay yên này bay phải ha. Mà nè chale chả ha ăn phun asu confirm ông ya khung bo e chúng tao công ha zaga thang này bo cái paratha gali bo cái most cái popular bo zaga mam kiro cham humai ho most cái apno ro thang này chúng thang ya cái này cái này sisa actually puila ke 17 hi sato mas yau ke chung khai po ke 15 hi sape 15 ni su chi 12 so phai ang ke mane bang chung na hi khete na king ke tao sisa gure ye nai kana bekhe maro to am pore je con cái cả mấy ảo nó là này số nào nó phải nó dàn chỉ là break rong to chúng cái tạo con sụp phải ha bao cái bang nó nụ ya mani khe tung sang chúng tạo cái ha zaga sụp phải ha tạo á tạo tham cái này trên này phía này đâu zaga let's go này là phải như rong rang mấy làm tay ăn sẽ Kai zaman ni? Kai zaman kal bari. वेडिंग बिजनेस है मोहन India wedding business asa ke chalibo. Do Tripura ke kom da tahu bari one naila. What's a bomb thanga? Yes, are you excited? पापा को आया मशीन वाली तो ये नहीं नंग को ना करता पुल्ला Tao khi ăn anh nhìn chơi cái mà ăn thay cho cái bài hả cái đó tao suy tưởng bám xả đâu cái ao bài cũng nhất thằng này. So finally chúng lehenga bài hả tao cái này đi ra hai tụi tao cái paratha galiwa này là group bang aus thế ra. Tao cái bài mà này chunni hệ mang sorry mà cái hả mà ya phun cả bằng này tụi tao á cái ao bài aku như này cái nó chúng ra tham ai.
Kotoran ni paine tau lo blouse suri bagi na. Orang dah paina. तो के चुंग तम पराठा गली Ome parathe wale gali. पराठा वाला गली वो चाहे हाँ वो चाने I don't know the name of this shop जब हम चुंग रो चाने तो ओ बॉडी को most converge ni क्या तो गयो रो चाने चुंग तो और रंग most popular आम आंग चाने में excited चुंग के कचौड़ी रियो मुई बे माई नहीं कि ना ये जाम्बुर पांगो से there are a lot of people sagana Hello everyone, welcome back to my channel. Jongkhe tini Chandni Chowk thangnai aro tini aini bo e lehenga nai nai हिंखे नां नाय तंगदि आंनि लगे दिनै आंनि लेहेंगा शॉपिंग खेमो आं जे जागा थाङो आं वीडियो खेनि आं ब्लॉग नो कंटिन्यू खे तुनि ट्राई खेनाय हिंखे नां आंनि ब्लॉग नो नाय तंगदि पायासा दो तो यहाँ पे जो भी वीडियोस है मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज़ नॉट अलाउड था जितने भी हमने लहंगास देखे हैं वहाँ पे हमें अलाउड नहीं था कि हम वहाँ पे जाके वीडियो करें तो इसी के वजह से मैं थोड़ा थोड़ा फुटेज आप लोगों को दिखाऊंगी बिकॉज़ ये सब भी मैंने छुप के ही वीडियो लिया था तो इसीलिए पूरा अच्छे से मैं दिखा नहीं पाई और यहाँ पे हम लहंगा के लिए एक्सेसरीज़ देख रहे हैं क्योंकि लहंगा और ब्लाउज़ पे भी ब्लाउज़ के पीछे वो सब लगाने पड़ते हैं तो इसके लिए हम एक्सेसरीज़ देखने अभी गए हैं तो चांदनी चौक में एक है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऊपर से इतना हैक्टिक ऊपर से अगर आप इतना सारा लहंगा देखने के बाद जो मूड हो जाता है ना तो वही हम पूरा एग्जॉस्ट हो चुके थे मतलब लहंगा ख़रीदना बहुत ही एक हैक्टिक है हाँ रख दीजिए क्या करना है अभी के लिए रख दीजिए हम आएंगे फिर से ठीक है कोई बात नहीं और ना चुकरिया से प्योर पूरा दो ही भाई बनो तो हम यहाँ पे ज्वेलरीज देख रहे हैं लहंगा के साथ पहनने के लिए बट मुझे ये पसंद आया था बट बाद में देखा कि ये बहुत कॉमन है तो मैंने नहीं लिया ये तो मैंने दूसरा लिया जो मैं पिक्चर में आप लोग को दिखा दूंगी लास्ट को तो वो मैंने लिया था वो भी मैंने चांदनी चौक से ही लिया तो दैट ज्वेलरी कॉस्ट मी अराउंड 6,000 रुपीज़ बिकॉज वो कुंदन का था तो ये मेरा लहंगा का फाइनल ट्रायल था उस दिन हम गए और लहंगा ट्रायल किए हमने और मुझे ये लहंगा बहुत पसंद आया और ये बहुत ही बजट में ही मुझे ये मिल गया था तो उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको ही फाइनल मैंने ले लिया और मैंने मेरे रिसेप्शन में यही मैंने पहना था